देवानां भद्रासुमितो जुज्ञां देवरं रतिरौनौ निर्विदितां देवानां भद्राणां सूर्मचोपो सेवितां वयं देवनो आयो प्रचिन्त जीवयसे ॐ तान् पूर्वा निर्विदितां होमयं वयं भव ते नमो नमः रिद्धि सिद्धि सहिताय एकात्मनाय पूज्यार्थ गृहनार्गणं परमेश्वराय दिव्यं पूजनां करो देवात्मनाय नमः। बाम हाथ में चावल लेकर के ध्यान करिए। नमः बोलने से कलश में स्थापन नहीं चलेगा। हरि ओम आमानो तत्र कामो फलं प्रदा तवो प्रस्यादयां मये दीपं पूज्यान्त कुर्महिनं जज्ञानं समारम्भं कुरु मे देव प्रसन्नां भवन्तु सर्वदेवानां नमो नमस्ते स्पुष्टिकरणं प्रभातनं सुसेतहराय सुमङ्गलनं सुपासनं हस्ते यशास्महे प्रार्थना करोमि देवदानव संवर्ते मध्यमानं महोदयम् उत्पन्नमसि सदा कुम्भकृते विष्णुतयां तप्श्रियाणां सर्वतीर्थानां देवनं सर्वतयं स्थितां तवातिष्ठन्तु भूतानि तयो प्राणप्रतिष्ठितं शिवं स्वयं तमनवासि गुरेहां আমাৰ পূজাই ব্যৱসায়ী পন্থাই আজিৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এক গণেশ চতুৰ্থী পূজা আৰম্ভ কৰিছো। আজি বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শুক্ৰবাৰলৈকে আমাৰ অনুষ্ঠান হ'ব। ইয়াত সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যথেষ্ট ভক্তপ্ৰাণ মানুহে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আমি ব্যৱসায়ী পূজা পন্থাৰ মই সভাপতি হিচাপে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহকে গোটেইকেইদিনত সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ এই পূজা বৰ্ষীয় হিচাপে পঞ্চম বছৰ, কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে আমি 2 বছৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি এইবাৰ তৃতীয় বছৰ আৰম্ভ চলি আছে আমাৰ পূজা। হৰি ওম নমো তদ্যানাম দ্ৰেক্ষানাম